Rayon Sport ni kuramo Singida ngenzi yambura ubusa njyame muri stade bankubite ngo nijana Rayon Sport ni tsinda Singida ngo biza Sport ni kuramo Singida ngewe nziyambura ubusa nsega ruko navutse nge njyamye muri stade bankubite ngo nijana ngaho super manager nawe aratangaje nyuma yuko aho ikaze mu ikipe y'ingabo z'igihugu APRFC. Ubu super manager ni umuvugizi musha w'ikipe y'ingabo z'igihugu APR nyuma yuko uwitwa Frank Jangwani wavugiraga ikipe nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu hatawe muri yombi. Ubu ngubu uwitwa super manager ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye atangiye guca ibintu dore ko no mu kanya gato amaje gutangariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Niwe muvugizi wa APR w'abafana mushasha. Super manager avuze ko ikipe ya Rayon Sport anikuramo Singida ikayisezerera azaryama muri stade yambaye ubusa bakamukubita inkoni ijana. Ese wowe urabona ko ikipe ya Rayon Sport ishobora gusezerera Singida? Super manager binavuze ko akazajyama mu kibuga muri stade ayambaye ubusa agakubitwa inkoni ijana. Ese birashoboka koko ikipe ya Rayon Sport nayo nishiremo umuhate ibe yasezerera Singida kugira ngo uyu super manager ibyo yavuze bizajyegweho cyangwa se ibyo yifuza bitazajyegwaho? Ariko twigarukire mu ikipe ya APR cyane cyane no turi kwibanda kubera ko uyu mugabo yamaje guhabwa ikaze mu muryango mugari w'abakunzi ba APR cyangwa se w'abafana banyamukanagira mu kibuga kikarasa imitutu nk'umuvugizi mushasha. Uyu mugabo nabanza abakunzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku magroup ya WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'abanyamakuru ba Siporo wacu Rwanda bavuze ko uyu nguyu super manager ari umuvugizi mwiza nawe abishoboye ashobora kuzarenzaho kurusha uko Jangwani yabigenzaga. Nawe si ukwitaka yitatse ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku bitangazamakuru bikomeye cyane. Yagiye agaruka ku magambo menshi cyane agiye akomeye amugaragaza ko afite indimi nyinshi cyane nta rurimi na rumwe atazi. Reka tukomeze kumwumve turazugaruka mu kanya gatoya dukomeza gusesengura byinshi yagiye atangaza cyangwa se n'uburyo yishimiye kuza mu ikipe ya APRFC n'uburyo ayikundamo. Turagaruka mu kanya. Game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, 8 machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, rival king of social media, super managers in the building. I'm in the house, Matora Dodoma, yeah man, wagwana bad man. Izo ni za matoro munaryama karyama neza ukagira fresher nkizi zanjye. Wagwani super bad man. Yes. Namwe muramwumviye mwa bantu mwe uburyo ari kugenda ataka ikipe ya APR nawe ubwo ari kugenda yitaka atisize avuga ko ari we mwambi w'imbuga nkoranyambaga hano iwacu Rwanda abarenze bose. Ikindi kintu yaje kuba yagarukaho cyatumye abantu benshi bikangamo yavuze ko nta rurimi atazi rekana ba bandi bafite indimi cyangwa se bazi indimi ebyiri. Yavuze ko azi Ikigande, azi Igiswahili, Igishinwa, indimi zitandukanye yavuze ko azizi. Yavuze ko agiye kuvugira ikipe ya APR ku buryo azarenzaho Jangwani yagezaga. Hari abona abanyamakuru nkoranyambaga zitandukanye bavuga ngo uyu Frank Jangwani yari umuvugizi mwiza cyane, umuvugizi wabiryoshaga waryoheze shampiyona ndetse n'uwitwa Wasiri. Ese super manager nawe araza kurenza kuri Jangwani azi kuba yavugira ikipe nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu dore ko yatangiye gutangaza. Super manager gihabwa ikaze mu muryango mugari wa APRFC yatangiye gutangaza avuga ko Pyramide izabirya byanga byakunda iki ari cyo gihe ngo basezerere ikipe ya Pyramide muri uyu mwaka. Reka nsoze ngirini ikaze super manager mu ikipe nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Naje nkwereza ikaze nizere ko uzabikora neza nka Frank Jangwani wari warabigejeje neza muri umwaka dusoje. Reka twizere ko na super manager azabikora neza shampiyona ikagenda neza abakunzi ba APR bakishima. Reka mashimwe tubanye mu kiganiro cya kigezwe kuri aya masaha ngemwe kumwe nitwa Pacifique. Niba warakanze kuri buto ya subscribe ndagushimiye cyane nawe utarekana nicyo gihe kujya ukare kuri buto ya subscribe, like, share ndetse na comment. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.